mixture. Any edusa herbal capsules. And no who dread a day. You could debrail. Who said that will complain with Sissini Koowaa? Pe Ajiwakade. Edusa herbal mixture. Any edusa herbal capsules. And no who drag a sepan and neck. You could debrail. William, a yama money mema. Edusa herbal mixture. Any edusa herbal capsules. A yoko ni Sicilian drink a sepa. Edusa herbal mixture. Any edusa herbal capsules. Miss Rotsnasi. Namen seven. Edusa herbal mixture. Any edusa herbal capsules. Emma memejina brand. Na yemme. Na edusa ya was say me brabo we. Sweetie, maybe come on mommy adwamwa. Hey! What does ye aye chuma? It's a living testimony. Kona kwa Judy. What can keep ya Edusa tray. Obie timinumbi. I just a pin for. Kona woman kwa dano for. Any the onion fear to me. FDA. Ahwehwe sa adwade nkrato yi mu agye atum se eye Arisoma yeba muhina che na yeba makwaba edmoba Koowaa. So from now till like 8:30 there is stories making headlines in the world of showbiz and yede ebro in sama etwa de ncheche with social media and it be about the sompa wadaroma broni beka se wo opinions views or comments or have you with me at the WhatsApp line at that screen or so. I feel you know latter part of the show no wadaroma maybe telephone lines no at the amount now was what friend and them throw the be lines na na oluwa television sets no next just wakasa send be ya the oti won so no e better one because so why you so we say ti o ho a enya dia wa kra no obeti ebe ma feedbacks be pray na yes say yes mo twetwe komo se na be ya media no e be we pay you me so ada e be phone lines na you lower your television set and then you talk to us. That's what I wanted to do. Yeah, as them I above for dada no omukra as na emedi ebro. Yeah, first time edusa herbal center for mo no mode edusa herbal capsules edusa mixture for mo e dey beja so wunya bi na so no ma ebe bo apa especially with the capsules no ebe mo ba ayo be mo be ma be very memo sanso ena nya rank kitten bia e hihye won kra no wunim say saya de no ewo ho no eno ena wonom edusa herbal mixture bia ebe bo amopomode no etime egina anase bia esi ewie peyo esipi esita ahom kamole area mawo omacha kwan e Kumasi swame macro golf police station ha and be hu edusa herbal center for badaroma butwe e mayade enkan enhyetem o said that with me nya ho den se ne be ya dwuma bi e wudi no with me edi ne ye fefefe area mawo yeah first time CJ fashions Kumasi amekom ono ena ojebre ena oklodi me but unfortunately today I'm wearing me into no man CJ baby obiano yeda was said the piano ukra your number is 0268505021 or friend now see atade bia opese wo hye no obepam ediamount the collections is so adorable and see furniture ho ashe from the sweet FM junction ha ena ne billboard no isi udu ha obisi sio sanso enene mitimi sela no mana beauty color and warm edemame my makeup accessories this is my lipstick and all that no if we Lydia Cosmetics are ewo Kumasi City Mall. Lydia, good morning. Thank you for your beautiful products. Mama of Akwaba ujamsu bahane na fe no yempe media no enhyeso aba amen Papa Chakwaba yeah cool Papa Shon to say Lydia mba ma eho ye pa the radius but the ade chene chewa na so woni ama be sa pepe tinaya ka ho Koowaa Show. Brandy. Is that? Mama just say. And Jakeni. Jakeni. Boko de. Boko. Nice one. Papa ndi efedi o. We dey waka ho ebia. Waka ho ebia. Nya dey me fi o. Buchi o. Louis Vuitton. Louis Vuitton karamiti. Louis Vuitton. Louis. Aha. It's a school for there. School for the Louis Vuitton. So we say designer intimation self as of a via no or around to my papa
Papa kokoro the design. What? Papa kokoro. We are we are no way gentlemen go. I'm say offer we dey say what from right. Papa kokoro. And I'm friend one fa. Yeah, so offer. Hey. Papa. And no wonder. Papa. What's your own body? Who will miss cause that offer? And then not 2 minutes out of friend. Huh? 4 minutes out of friend. My phone, yam ya. Eh, Yam ya. You be quite PBM. Of us, we talk on. It's wrong. And you know, you're quite an immediate. No, I don't my first story. I made bro and not pay. Papa prophet one. Upon board. Prophet will be a watching. I like you. What I Roma, what Becky can be. The actual lesbians and gays are a Wakana. In she video number, stay with us. You are present with Christo ni prophet. I salute them. One yin to muda. I know. I salute them. Minim sana na ye Christo ni. Pa prophet. Wonya busun sumni. Yes. Wonya ken sumni. Enti nyati obeti atu. One yin to muda. Ye rana na adudan kwa kufu ado. One yin to muda. One cry any time. Obani ye. Upon the great one. Yes. Nana. Medane sa unyin to mu. Na mo bia ente obi ana na odi eti uba. Na prophet. Yes, and you tune the bagana ha. When we are just say be a shame. Odi fo mba cho. Because suffer. Aso kese ye ba ko. Omo sofo. Omo bishop. Yeah. Ana preaching ne. Say osre obia say yenyi gain ntum. E wo kro benso. Pacho Ghana he ya. Ghana. Me pacho. Aso de ben. Suffer something mason dia assembly ka. A Catholic Bishop Conference. Catholic Bishop Conference. Me pacha. Aye Roma sorry. Pacha. When you mine now was here nyum to nie. Ah nanim ne say nanim tie. Me pacha prophet. Say nanim tie. Ene ne to say say. Enti ba bia o hwe ye bia Awurade mi adom promo. Te Roma sub bishop ani. Ene ono e kasa asem si ani to. Me pacha prophet. Was here. When you suffer me Awurade. When you suffer me Awurade da. When you suffer my concluda. When you suffer, I don't want to hear this nonsense. Me besemete not this nonsense talk. When you suffer me Awurade da me na me ka che. Obi o you suffer me Awurade bia na nim de sito me nkomoria no. You talk yenye nsamaye. What you say? Ah. Na mo wo na ka obakra ya no timi do bedroom. Ade dia na ko so sa no. A man good damn na fa wo sa sister ba ko anu ka no e dempo wo tota de wo bi boutique ti so for tota de no leggings si na sister so aya monful su en tonko susu anu pe na make wa wo pon no ma wo share leggings na no wo wuro na aka ne dross no wo te yan so obi pia ne dross no by force pia send wo bi petition curtains no pia send ye wo trick glass no sliding door no sliding the tonu sa so sister butu form tafri ge ye to delicate me wuram I say the odi for second man tafri me to safina me hu dia me so nim na wutem gu mani ma say je me pu tu akum oni tu why da no why ya tafri ge ye to so odi for what tafri me to be 30 minutes oh na for send ho ba na eba no ba na eba no ba na eba nti oso ye di no ma ne ye ya tafre no to sa wan fa ne sa ne tofo o che kraman no tafre wi ani ade no sabe ye so o wi ye che se na fi no so me ase sremu dago so Jimmy oh Jesus Jimmy na e ma ba wa bebre yusu ni na nam kokon ni ade bebre nam Ghana en kan you come to do na lesbian for Prophet one Olivia Betija over mama over se wa de nyina ye jawe fo nyina na Julian Bonyankopon onhira prophet one banyini se uta okodu a America de no way ensem bi se ba oboza sofo nya koma no ato reason ne se ono amu na kwan ntene okay and was rese okoka pe on ran ya ko review secret bi fi ba bi aba okay engineer ma wasa sofo gina ni ehunu Kristo sum wo mu no omu ntimi nya dai enyina ye ti asem yi yankura na sabi ya nya sofo na be ko ho a kire ne sese mpanimfo ye awanza apart from opambo no ati so bi ka omu nyina aka na no ato obi an hyeda mfa ho atu bie ye tre ya ye kenkan ya no nti ye se ye Kristo fo abe ye gidifo aya atren na efo ya
oko ka se sofu bi mfra urade a ne mu befu yi atwe na na kan bibi fa Sodom and Gomorrah say ho ana say ye ni nyina ye kan ho asem ne ye kan fa gay ene lesbian ho asem this ye wo man bi a ye nye sa de ne ntum na nu mpokura ye hunu ye nimu a ene ye kwagitum ade ne ye behunu eno na wasa mpanimfo no mo ni baso na do ye Kristo ni wo mpe but o ba yale na o ko ba bia wunya ahoto ma o ba no na o tese yesi dins ni we ana asese be konfo we ne betimi ahwe no a wo ye Kristo ni kura na o do ba na wan kan dimu a wo be ko na o ba na nya na ahoto saa na do amamu ni betimi aye ono de wanyi ntum na mum so ma na kwa ahun ye hia no hia bosia bi o peska bi ama o ma na fa ne ntuma pa pura na se ba bi o kwa kwa gene se wanyi ntum na se be ye mani bia wan kan dimu a o ye Kristo ni de na so kwa kwa diska na be ye kro ni ye na ni esase ye di kro ni ye no so ye de aye ofa wada ma mi nchowo no Mr. Wada that means say again lesbians for unkwa na whisker wo wi asafa na nyina mame unim se bonsam ma no di de chen nyame ma o na se de wi ase na ye ya papa ni whisker but akade ya wase ye na sika ne yensa tumi ka bi de yenye ya spend your time nyina akwetena so de yedumi nketi business a Kristo ni yes ka beba ne nsem no na Bible no ye de preacher chen say ya bonsam sem na dum ni pa kro honhom edi nkofo ekures ka anga so betuma he o man ni ye ni nyina nya agidifo okay trust me ye ba ye kuro yi kura ya ye timu a o mo manya sika kase nya akoka so ya sem che no wani ni woni time grama wo church no wo di asem na se ugo hunu ba bia nipa bi be hia Sunday ne Saturday mu a e ba bia mo ko hia ye wodan bi si ba bi wo Kumase a wo ba koda bia dan no sako enye office enye company ka bia nso once a month once a week no ba ko na kasa ya ho ma particular nkofo ewuram kesi wo bia so wodi na ye ntomro ne bo ofokra nye 2 billion no kwa na apake wo ho eno ne omosom ankofo bia ne je won atitiri for servita fracture ahemfo lawyers ne doctors awakakoto omo ye mbehyew odi asem na se mo Sunday asole ne sa ankofo ne mpe you guys ought to grow man aso predibre bi na penkofo atawachi a sa ankofo abeso omo tawachi no na omo first can support man ba bi omo wo no se oso nko a ofri don sabe tumi aka sa na wi ase na akoye edini e ka trom se agidifo ekura wo kakra ekura no onu susu se wo ye pie bedi na tem wo ye de nya sika no to omo kipu ye Kristo fu entimi mo bo aye ho ye ho di Jesus ankofo ne nchen ne yeko e na watimanya bi sika dia ye ne awode ye ediga kra be sero mo de wo ti kuro mo ekura ye president adwuma ekura ade bi se obi oso ope no kore pa o ye da ye program no ama o man ne mfa ne ntoma pamfra wo hia na hwe na setrem na he ne awuzo okeka nkwase asem otimi dimpanyimfo atam wo hia na hwe na setrem re ka o be pake na o de he shoe ba ko be hye ne bo e wona awuzo o man no kura na ye efirimu no nkwase asem mani panya sika che ne o make sense is all the access that you are going to say sika ni nyina akura wono a wonya ne Kristo pe na nya na nkwaso na si ya okotwe kunkun mu kura saa na tie ediga kra meka ne se omufo mu na yisifo na sebe sika ne de wo ho na nya de nyina na sika tumi ye itimi ya beduru nkwa na nkwa ne so hia ntudo oyo sofo na di kaprempo asem bi ba na be se Kristo so mu a fo wanu tumbi na ka bi na nunti na Awurade fro so sofo na sabi ye nyanse mfinza mproye no a ye die no da bi ye kasa sumwe no ebe ka krebe hunu na dapa aka krebe e betima gina na be survive because ni pone gumbe bre sa sofo egum se elders nya azanko a na no ya tena ha kan ye no because nkade we ntimi ma ni enya uroma kati ho anwani church ze ye ntum asumi nyina so fapem o me na kwetwe ba ye no kresha woni pantimi nkan kire nipa apaye o preach ye menya details ni ye na so fu chief na de chese wo di agrosa ampantu ntimi nkan ye ye na me ya na me ho nkan no bombe ti biba asumi nyina ye ba ye via se ye ni masori ani ye ni Roma ye ni matalis ni bandiko mo ni na mo atena besine o pa sole pa mere wafo pepa na nka ye Roma so ati asem na se edi sabe ye na na matena na ase amatete o mo abedu sa mpempenso ne ne panyini bi odama no bedina se ye gige ntuma ene ncheche be na de ma ye na no mo ho jini ye na no mo kunu wu a no mo wale bi na se mo de nsa wo mo ho sa na mpeza mche ya na enye fe yese o mba bi o mo de sum na dunu afi de o mo meye meprim ya adwene na koma ne ya adwene nti ase ko ba se nkra na ba no me se o mbe ye sheje wuro na mpanyifo na ti nyame asem kwa na kwatena parliament no mo kan se muni na nkra ba asabe o nya hunu se nyamsom no se ne o mo kan kwanya sa na tie na adwene be ye ne bibi se ne ono e fight for ne own ye ve da ati nyame ta se ojam oi
Prophet Akasa. Boy bombo. Papa de ma pa. Oso ho. Kajogu. Hey, that's so. Bra. Me papa pombo wa ya de ma mani age. O yo sofu bia. Wa mehunu se wo man no. Odo man no. O pro man na sem. Titam bia no wa yesem me. Papa ba obeka. Woni ba obeka. Da me di ka cho so man we no. Ko na wie ye. Enye ma wunim. Ana be ya wanwa, e be ya surprise e na be hu. Okay. Enye ma wuti wa wuntu bi da. E na e be o man yi mu. Ana wuti TV hu a. Ma ya wo mo. Se bi so anwo se ya ji sikadro wa. Send ma me send ma. Ene ni ne koso. Ya manfo ni tua. Empanimfo na wo Ghana no wo mu nyina hwe TV. Nse enema ekoso wo mawem wo mu it is over trawo na wo de jamlanism se den de reference journalism ene e manwa wo na wo bure mpanimfo na se motiwo na se mintimi miema no enka yakoka lesbianism Fato me nsa sa ne me hu bi da okay na nhye bi da Ugo hu no me be bua mu awu abusi so wo ba kwa donso ne se wo ko twem ho no mo a atade bi twa keke duro ye bi twa moko woni di obuko wani boss anu ada sign tem ana sister na hu da ye ye be kesa sem we twa wo se ne donso na abantu twem atwa me ho a ye be mu oku obuko nso ankram ma miensa na wo wia what trust am akoma ene ni nyina abutu ebedum lebu na mo hwa Ghana na ya sundwe man pa eso ne me ba no ayi ade na epai ayi ma eni pa ko wura mu no FK is it FK no eba ke bi ba ko ya wo da fa ba ko ya sha se jinne ma futum enye ma vota enye ma ensam vota mo ya ho kire eni yesu nyina no ya gitumba egete se bi TV ho na me bi TV so bi TV na me hwe TV a obi ka se ene dusinye ba ba jisika egete se basa ayi egete se basa ti ba ka no obi ba wo nchen na so obaye wade a obi anka empani fo no mu hwe bibi yo anye mo mu ye no wo mu hwe bibi yo na so nya mo no mo se yenye omo da na ntimi me ma me no na se wo kwa asole ne wa fa ma nko na se wo fura asole ba na se wo be bia wo pro na se wo utimi se me fa wo ba da na me de wo ba hye wo da mu na se wo ye re de mo ka furo na ma me no se pia unyansa we ya de hu e be ka wo mu de mu tu hu e be ka san kwa se sem no munyai san sem no na ba manga na no munyai abroche foro reba na busanse ko le ro wa no so aye da ya so yehuni ko le ba so aye da yehuni aso mu se ko le na ba lo so na tumtum no e fi fa na bae wa ba ni na ko pa bo wiase se be man ni wo pa enware na mo sha asase so ma ya ka se wo ba no wo ba ho encha asase so ma ne se na ko pa se mo kra no mabutu no nyamo pe di bia ya sa dia kan mu se mu sa la papa ne yakwase ama mi we kura agene wan dia nyame wodi nani na hwemo nyankopon wodi nani ena hwe nipa na me wanwa se enipa no ya wo nkali wo mfia wo bedie wonim na kura wo de be frasa si so na nipa pre ho ya yem ko sukua ya be mu ya na aka se nipa nim ni na aka san kwa sase be nyina wonya adeche ni na emle no na ekoro one day shum yo ya neba ona beto da ujugwa na matala yi na oto no na wudi fufu na ko pasa ne aba o pa fufu ko no na tugu ba ka je se emo na wo wiase ko dim na sase ni po ba ka no ye beka se mo ankrama ni wo dwan ne awowo no enim na sase nipa wo bema
ani wo be man tim ko sebie e mani nyeye wo be ma tene ko do ko po ba na da o ko do ko be man ko ba ho no na ko da reason in this sa na Ewurade kan no wa ko de di so nti ni pa dina na me ka se nkrama bi nim nyansa che Ghana ni pa bi nkrama bi nyansa kama be ma so le no pa no ko po ba ayi obi na da ko po de ko kama be ma na ne na da obabu kura so ba ne ge ho omukura twukura na ko po ne sama ye papa dra ma ye bi be fine ko bi pia ma ye edit ye nsu ye common sense ya de wajimi e be ka kire wo ya ma wo ntwam nko da wajimi e be ka kire wo san e be ba wati se woni nyansa ne se wajimi a ye ya be ka kire wo amon wadra ba fie sabe pepe Asemo, Prophet, in fact, you've spoken well, and many aje. And say, be a fan, I will share our Facebook, Kumawood TV. You click on the live and then you watch us. Sanso and YouTube, so with my hair, sir, or bring your opinions now. I just say, yanking and from a couple of messages I have or Facebook live. My main can be answer extra marco because people use data to send me, these messages. This one's watching you live from Brescia, Italy, from If I do it to say Michelle baby, oh yeah, I have this one says if I say well spoken Ojam from if we do heavy duty magister says morning Diane how offer Ojam near today is Thursday. I think Ojam is coming today, of course. Wabada da no. Isaac Atobra says for today Ojam is talking well. I wish he would be like this forever. Otobo Wakwana baby I say. Anyway, I have this one from Dublin. Dublin says, I'm watching you live from Europe, Ireland, Ghana, Aputo. Oh, what the? Oh, my. If I do say Ojam is true, if I do say wisdom spoken bishop. This one from Nana Iya Pukwe says, God bless you, Ojam. If what do says I love all of you, we love you right back. This one says lesbian power. SMP. Let me go to my next story making headline today on today's Koowaa Show. Na kwekumenu ababe chire e kwan of fast so a okan eye Vanessa ene kwekumenu. Ane funny face. Sorry, ene funny face. No, abre. Yes, and I am bra. And so come. Ye din komo abat se be ya ye nuane betimi akohia eye ne ku okay na wode nkura no akire se bi ekromia ne wo no ye ne akasa ne ye judges ene na wo hu se ye kabiama ba se ya anya sa de we na ye nuane bibi potom sisi a anu ni nyasa be retanya mo hu se wo ye npabone ni because se bi ye ni problem a wakom to hwe nkomo na edi ye ne ya de atena se bi na to aso me pese nkomo ni na be be kan ni na be tiene maame no sukohia no omo nana no kwase hu na maame abesiwa no ho fepa won so ti approach guy oh better guy wa ba be du Ghana ti maame no so ye kwaku si maame no so bom fie nkomo e ka de ewo mu ne de enim nyina akire ni ti edi nkomo we na akwate se de be abusuani yes ye petama e betimi de aba eye Accra edi ko share Sunday eye Andra echi na makopiki wo mu fie edom ko mafie ewo achimota hosai because ade ade Monday na semsa akọ na me kofa wo na msa ade o ko ba bia eye fa na face eye de ewo no ti eye bre ani adaje ani ahofama ana etu ho ache na before odi o ko fa na face no na fa na face ya we o ka che ne so do mbeba man can't because na me media before na me person surprising na wo my dia no ka wo pictures na oso ye ne lawyer yeah ono da na me ne kasa nti ono before ye ne bedu ho no ama na ya wo ese ba kuba na nipa wo ne ba a wo ka ho oni o ka che say the wife e ka ho yes okay but me nyin say o ka say na so ka wan ka ne man so de no the man so ka because ye de baba dia me ma be ka ho ti no o se sia ba bia wo ne nti no chi mani echi and then sister ba ko kasai was bra me frɛ o mo se anrade me nua dai papa doctors ne se what dantam kura se wutimi se
pressure bi eko na me da Adebayo nso before nso Adebayo di kan akọ Adebayo akọ na before na okọ ye no wa hu ba bia na wo no ti ye ba na hu se Fred Niama frame say ampa so be kan te dada say wakọ ba bia when the kan hu okay yes it means about Fred Niama sa frame say oh nua titi ye hu picture na de no na say me kan we ya magana fo say Adebayo kran so asem na ye de ha no on so nti ene kom kase bi e bo be tro krokwa on be frame na yakọ baby a waye dey no na Adebayo so ko because nipa no nyina so na yemienu eye ne yire ne ma so ati ase Adebayo so ana se wo bonsam wo mu a wo de kakra bi abe dey ana wonya nyina so quotation ti se sa nipa mienu wo nyina akwa the motor for I will add sweet to your name, sweet Kokumeno. Baby, I will be a Michelle. Think CB offer any penny in our father for any genuine friends, genuine lovers. Here, he think any pahom behin hand. Send us if who the Kokumeno. Well, as we become grana, a funny face on the Kokunya tight. Okay, who chain and phobi. Okay. But if you ask no, there's a cherry young conam choose to buy. So, yes, and he's so buy a little one echo. Koku, the young shadow, Koku, Kumawood artist. And once you are singing now, but you didn't do markets here by Kumawood. And funny face, you so you are singing, I want to didn't do my pie and crying. Young compare crack comedians. Uncle Ben funny face pen and a yard down for. A woman in the chess series a hodor. You must just have one in our way. I don't know, I hear your uncle Pa, Sani, a fast with her. Well, could it turn also say, okay, say, on Jenny movie with Masia Crow, actors, a yin in I Jumanibia. So, dear, I mean to meet me as you nipa, my baby, as a Biamica. Yamebo bo nipano, you do a baby at time for so about Uni Paso, and it's a car, a bow so, and no one time you could jan any mamma to make us a unipentin a radibabu nipa time. The dark robuza. Funny face, yes, or bodamon, Sabeta Frajo. Mua mo media and moon, I'm the Nanka Modiano, and the Anamoye, and no question. Yan any free there. Media one yama downful. Uko fed you maybe two once, what be a family of that work, no? The two is a presenter become and yebim. Nayan Zian demand no one funny say, free mu, one of your one cry, or what a hono dini juma, or Abuchi, one of Dimi Juma, to be seen a new cancer may can be man and family one. Chris Obebuze and WhatsApp. Because of my one one do jum, who can be an any party. And a wow young children or dear and away. Make us a Goku a radin shan. Menina San Kakara, meaning you bet me, and in your own to me. Now, there be an American any positive, I met watch a day being any young at the tear solid. Ubidia, Upriji, Maka, Miss was a man for a money chef, and then my young Himani are software. And the Ajuma ye, Yasofu Diani Edino. In the Tekia see a debedino cre, the Busay Yasofu Kuanimu Mara, yet may another pape. What say, Mr. Aquano, with me, Aqua, Puffy Sedano, make a same say, Nanke, say, or Ghana, Mampenini Bana, was Adianetine, Edano, a doctor phobia, bongo phobia, poor. Mena me kaza sa hospital we di juma say na omodane o musuman na ono so aso se mo akwapa no kwafo wudi kakra no ho no kore eno na nipa nhunu kwaku ebi owo bia no pemini say dey obehwe ne wofa I salute you wofa my teacher na mentantu tibinya tu pene so aso mani ba awrade o nhia adwuma pa wabo na onko so enye okese na funny face sabeta fracture so onya yale bia ye frɛ na adwiri mu hawa na no odura ana kwaku abobo so no funny face on adam tran aka cho sam na kwaku nko na mka cho se eniema mienu ne betimama funny face a survival one oba na odo no no afiri na kwan ena start enkofo kan no wendie na ade ba ye nso a o man finances ekoyie man no ono so arejete no ntu ye dan a obesi dam ne kwan die pedra ono mo benya hoto a ye mo oba ne hwehwe no na ade ba ye hwehwe ne bi ade ne ko because obi abo ne bra na anim ne ba bia no timi fo se komifie ka wo pe no koyi na sa nipa we sa abo abra bombe ka se bibi ntimi no nya firi a obetimi abodam igonye yize na no wo pe 5 million ato fridge ato nsuo no kwa ne o ma obi no su yesu no no na ne o wa abra boba nka bi so se komifie nya se wo se kokoyi ka ope na metu aka wo no de wa to sam wo bebre ne e wodin bia bi wo ho ne ane bo odin bia no se ko ne akra akondo no kokoyi. This is not the first time so why you be paying ono adi ka ma obi time funny face Koowaa Show no ye program bi funny na koye MC na oye MC wie na funny face ipia free o no obi akọ na funny face bo ne ka so enye so
obo emfa no tu na ni hwe ya no obi akoja no be just fani ani abra na be yika opefa kofi chana de abra me fani koyi odi duru fia no sa afre no fon se maka ne nka wo na yisu ebre bi ba bi mo sa se komifio na yika ope no one na mu no ore na sa nipa we se ma hwere wo ma lusi wo lusi me ene mi mi sa ayon kofa ni bi na nko oba me ba me di mi ti beto na bo so anwa ka se to bo nya me be sa bie kwan ni bi onu so ihia me anka me ma me hu so mu tumi kan na mo amani ba die na me we fi sa adwendwen nkran so se o mu nsi mi fie ho bio edam no eduro ba bie ni nkotoma no ye ma ne pala na no motivate ana ye nko wo ne pane ye da bi enti sadi ye koku aye no wa ma na duru a ede sabe na adwene be ba ka ma no won se sa da no num sa duro no so no hu se ne kasa kura sisi so se do si so na se no on say na ka say yes say that day no because what nya duro na no happy for funny face is any aka ne se mesre se nyame ya adom na ade ba yo kohwe no a ade ba Awurade nhira amma so ofa me kasa a nsu tie bi Awurade nhira ono so kohwe ni wi aka na duro ba akopɛ onum wi ada no mbeyi no ade ba yo kohwe ni wi ya omun san sra ba ya no a no nche fa ni man dog ni ba akonso so eno ano no ba bi adam ni kodu ye bi abati se ewe ama asundie aba Awurade Nyankopɔn nhira o munyina ama ya de ofa oja na o ko policy ana so dia na se oja Adai bra de bia me ka te kwagu menu me nchana ni free okay na de bia me ka se Isaac Power with two way what to come Salingo one kwagu menu one ni made Salingo ni kwagu menu anguma mu de Salingo ya de tacho kwagu menu okay adisuam Salingo ya de se kwagu menu kwagu dem classmate yan yi ni mi ho na da bia na se Nyankopɔn bo nyansa no wa da bia mka fafi nyansa nka ho usuko na kwa no okɔ no kwa Salingo mfantu no fo won hwɛ sidi enipa enantie Salingo wona me wo na samu mai dabi tu de boko kwa ba so kwa ku do wie sane de na ban say that's why I want you to me ba ma me nche wati me be say obeko ma me nko na wona hia me sane ho so na aba no can be say envan say ebre bi aka yes na kan wasam okay asem ba no Salingo be gina ho sure uda show ye see woni pen face intem maka asem poto esen kwaku men ko wa yadai kwaku men ko den wo ye nyansa da bia me kanyansa ja nton se wonni bi so no yonko benantie na so ya tono na wunyunu no asema to obi na wo se fa che na wo se ton no asema to obi na wo se yei na me na twa de ka mo bebre ebi na Salingo ye one trafie wo ko school one trafie mo hwe de kwaku menu ye ni bi na asema to obi a o se no bi se kasafa na wie o bi se bi sa so fe dogi ana o da bi se on say yi star fa no we on say back on say no dey and some can we be na o nti papa wanje ne wo ba na bi sai say ne woni sia o se mi say dogi no so be stroke Ghana even the leaders in the country are part of them I think you're talking about the lesbians and then the gays so you're saying you think most of the leaders are also doing same well what would you do and what can we say we don't have evidence that most of them are the same or probably doing it or practicing it but you be anything nyameti ase enoma ebesesa ediamai kweku menu thank you pa you do always from Asamoah Daniel Emmanuel esia yanko yenim nyameti ase wate bibia be beautiful heavy duty mattress as a kweku menu be good person that's great heavy duty came back to say God bless you offer Addison from Dublin say good work offer I like you more Ojam I like you pa sister you too please sister I need offer's number of I'm sorry na mama for number no and to Jana man for Ehamedro heavy duty came back to say doggy is good madam was I think offer like doggy pa so we be say George ni bisa George akwesisa when you do say happy doggy dia okay na kan wasa manam so mo fa manana mo so good about Ojam God bless you right back now next story about to Janice Branty be a friend was say
Observe, you should video in Brawati. Or say, me busem a very arrogant. Okay, Ghana for you na FM and I'm also into me yet dear mepe. No. They all can no experience. More experience, say be our colleague actor be feel say or too arrogant, say many hear me say. Oh, they say the baby. Kofo bebre. I'm go for bebre. Say pass champagne you cry me busem. Say bi no. Asem na twa sign. Pass champagne. Oh na we Jimmy onim nyansa. You understand? Higher for no multimedia. Me nim sa. Say bia first no ana Ghana Jesus me busem e wo so na. Na bia me kan e bia amaka to akwa record de be pe hype. Me ba I for hagu say polynom multimedia and yes media e pensem. They all can. Me pese menyam nchemu ye. What's the first na ote so na ade say we free so. Na is all way. Is all they ade to YouTube kra 2 months kra no onya 1k no e ote so we. E ba no ote so. Master hwe industry na e wo no ete se kwaye. Okay. Ebom. Okay. But when you remember you be a in a professional way. And will be our time on the beba. Okay. What was it? It is a watch. A chan was a beto so. No way do me. And if you were, can we say a cool before for us? What must say? It is a Yanko mouse our opportunity now, and so making good use of it. Now, bro, one say. Now, no one say. We a guy. Okay, Ghana for Ajimatum, and Tino Munipa, and Chobi Friso. Obakasi obi na eyo, na you be na eyo. Only no personal issue. Meaning personal issue. What must say because on over boys are bre eba hit ni na no. Sebi or consult to me. We den enu abeba. Na mka achiro na o say okay. You Matthias here. Tie ko boys are bre na you ko twa we na me phone. Etwa 3 stories. Okay. Ghana Jesus na me to social media and a hit it. I think there be in millions of views. Yes. And a hit here. It is certain so na wo Ghana Jesus me phone etwa e man hit here. Okay. And a coy and a boys abre no so bebom na eje wom. So what man say? The Nyankopon child na wo ko interview. Na wo ni salon ko anya issue na wo ya uni mini. Ni bisa say oh okay oni salinku we na wo na we explain na oh boy bi kura na na was set no so boy bi ano oni na industry boy bi na ono no e di ni phone e twa ye no e hit ye no e da me hu say oh san ade no e den e be hit na ono no personal issue because say e dey with the modin obefro boy na dem no wo industry say me na e koba yina me ni mabusam ne nam me ni new issue bia what must say na ade ye me yan say wo ntimi mmo me din e kam so oh e bia kwa apia kwa na di ni phone e twa na ka say boy bi me wo refer me say me boy bi what I say o mu we afa na fa what boy mo Everybody show mo. Onye omo kese. Ya kwa bia ka ne fa ba bi ya. Sabe ne fa ba bi nzu. Na bia ya no se oboa obi. Na onya hwe ma okora. Osase udi a ya. Udi nka fa ni ayi be gina aso no mebu se be gina aso. Na de wanya hwe kora ma kwa bia. Wonwa no. Se nam wi so. Enu ye sei. E ma mitimi wura ba bi sei. Odi asem na se. Ba se nipa kura ansa nkan no a obete ya ba mega committee ya mebu mani aguso eno de ya na ehia me indie ehia me se nyame onim kokuo mu asem no onim ni a onam me so aye de aye industry da hoyi enya ya nyi din wo mu but ye nya create ma boni pa me nsa enam ye so aye de adwene bi e kire so ya de se ya we beduru se ya mpa eduru ho odi asem na se but eno ne ya wo he Ghana Jesus asem a wo kan nipa tro bi afa ne se wo ye busy me kai se obey Ghana Jesus na ejina so pa na mse me pena ye ni interview up to na minim se na no obeba but no me she me trim ma na me kan kire me se me ni nye firi so ene so da so hia na me se eno me she me trim ma me nka se bibi nti odi asem na se ono wa be di adanse betima friend sa abraham won kan yo mi bedura boko kama obeba beduru aka tro so abeduru eda se ebehia
dan no be share no betuma sa from emergency e ya from some member the show ni so which is omo ho no e na ye free o me o ye fa so the asem na say e no no nye problem dwene ma ne say e betuma ba say busy pressure abam o di ase nkofo bi aye bi ama na so chen ne awo ono ntamote ti say nipa no won san ho ma ye wo mu de o di ase ba ye nipa na na wo say ti ase mredi adane ndi bire bi ba ma wa kakra bi abetima som mu bi ane de no amuani aye de ansom because etina no ebetima kwa abesi sa nkofo ne so biem eno na nipa nti ase ale toble bi so ne ntiam se mimre mu Ghana Jesus akwa apia de ne yensem hunu ma men so ne se ewia we yase ya pie no se bire bi ba ma no anya sharp na ne apeso ye wantima anya wadaje a obese ama nipa bi no ebire be du so hia sa nipa no nya no edi toble bi ya better so bi be ka so ya homa so na be ko wanim okay because me ntia make us ane say the funny face die oni na mfo bi na ekọ oni na mfo bi na didie ono omu na pie kwa we nsa gye na ni e bia oni sa nkofo no gratimi ko eye late man yede ko kama e bi kra o kaseti ya na yede but the bar say be etefa ne so so wo bodam no hu sa nkofo no ana Brian na funny face hu ni picture so ne kokuma no gina ho Brian so ye koku na bia free nche the same koku ye program bi no invite no na officer calibus invite na that yen no be ko first obeko calibus wa hu awi ase adwene no wa hu adwene ana ekura ni pa wi ase no ediri se me na meti sa ade we ase dia ene se me misiso a nya me ya me ho betom na wasa me ye because me ko amane mu a etekini po okura Kristo akoma na betuma so me mu because ani ayaki kan se nyesa Ghana Jesus no ye no de hete ye ena yeso ono na ne yeso wo boda man ke musa kwa apia se obetu za na mo ne wo ne ho ana obesa na je firi nkran ba kuma se so obeso Ghana Jesus ma ko we ne dam mu no atwe na firi mu ana baton za ye ne ye de ne de aha no se nke be ya anka o mpresi no no nko na nim e be ya anka o ka sa bra na nko aba no de na twa ne program no woko wa nya ne sa ndi no o ye tamfo arrogant na makaka kran so de a kire megusam se wiase emre di adane di mpanyini si obi nim jonkukura ade be kye so wo de wo koda no hu sa wo da wo nsa bonkum so de ho ne jonku ade to fom e na ha ne kire wiem ba ade enche no wo zo da ya sei eno na ade kye so ba hu ne wiase abrabote edi kakra me ka kye enuanom se bire bi ba na bi fama wa penipa nan num bi so nsa na kyena se dane kodi won wa ayadansi di ama na atifie mpo na ato nsa from se nipa so masibra watimi aka se ame papa na efre me no eno na yanum tofo ni nim yesi twafo agidi ni nim ditam bia no wontete obi but ono momu ya panyini ni wie na obi ba obeso aka se mo nkra na mo beto ye no na nkra no na aboa na ma ne beto wa hu ni aye nim timitam bia ne dene ne nipa se yenye ye no me amitimu se me bre bare no na mpese me ye ni ye dize ne obi aso enye no na me force so sa nipa no be madam wonte ma se da ebi e be so tu me fono maso oden ana nya ne sa eno na osi ye die na no tibi begina na no kura yimboni ya abonte so fo be ka sa wan hie nipa we ya jani awo ye no ne yesi kwa so ye kodata de okoko a mfa so be na heda wo so emo me nipa nyina nim se nka ho eno na wo so mu bua onu mpo yiboni ya nkene kwa apia nsema wo ke ya no kura obi na be fra bonde aka sa wona kwa apia de ye hu mo wa hu ni ade ne tie me ka se nipa wasini kwa so aprane ade ya wie dada uso mu aya ade de enzo nyesa ni awo kami meka den awo kwa apia so yi obi musu eboni ayeda ebi awabo ahopenti ni ba cross metna social media meka na de besre yan quality yan wonti na tambia ya daja da abontia yentimi nko ya nim no nipa ne ya ade na hawa kananim tam oye na mebusa ma hyase e wo Ghana Jesus mu but wa meka e ma ogina so no ne na ekoba o ebi mebusa metwa yi bia wo hobi tro bia wutwa bi ye friend program ni gohia e ho na wo so obo wa adwene ma no but don say dem wo de nti oye mistake nyina wo nka wo so type bi e na wate sa atekọ kakere nti na fe na wo be yi secret bi apie na me hu ni se we wo boa o ma transfer plan se me head akọ keka sa onso be so ne nsa mfa mpaja ye YouTube no ebia because ebia said you na first no Ghana Jesus second no ente sa odo ekọ ete me bi sa se ente sa ete me bi sa sha se so fa oda so hia na we ni pa ndimi hia no for interview baby e be fa bi ami hia no odi asem na se eye wi ase abrabo me de nipa ntwamu mame eno na ya na ka nze tomle bia ho obi wa idea ye type me na me panase ma dure sense mitimi da dem kra frɛ no bla Bible quotation bi say na concept on the Bible na we obetuma kase abi wa hyehyɛ nie ampa obetie me so kama no aye no asa afrɛ me bla o ka ma yesa video na ampa beba ede so dia se
ademba no minya ne nye ni interview ba me hunu quotation bi o ba go betim dia creative concept na man friend sa anya 2-3 times but obi nso so kura na bi one ne nam gra ne ya so be kan sa ade ne bi di ache na no me tra se kan lockdown ne ba na me ne man bi we fie na safo no si twa movie na me kan se chama pa lockdown ne ba pa na me tate ne nka pa na nka lockdown ko so de ye bibi ne di pa ye mobo e be hu se soja fo ache wotena fom no obi aba arabi enyo na ate fom no so atre se sitie ye twa afolebo ewom na nka ate soja fo na se ke be nya nkofo bi so mdu be twitwa saa nka still out aso ejina aso but wa ukra nim de no una be so men ukra be so be we but no aben obi nsu oni nim de bi ade ma na ewi ase abrabo ti ya yente ye ho ase yentwe nkofo bi ma ne ne na dwini bom ye woti asam na se ye ne prane a efa e ma de bi kura wotimi kofa dansa obetwi nipa bi afiri ho awrade nhia mi nsa no pe wotie mi nim se me ofa ase ya wono so be kasa yesu ti yenta wo bia ba ye me yanim na ye ho so ne yen cover ye ho yentimi nko yanim dansa da bi e be expose obi no emwa wakasa ojam Bye. Kwa pia interview no ye na kwasa interview. Oh. Oja. I didn't money kwasa interview. Ameba. Oja ga na han ma ye wono. Yesini ye. Ene ya yonkufa. Ye ne ya boa ye ho. Ye ne ya ne sa kele ye ho. Okay. Ye ne ya se bi so mi peda mo ye. Mi peda mo ye te. Mi peda mo on sa kwa no. Oye o peda mo o yiti ye. Peda mama mfo ni ya sa kele o. Salimko ala kwa apia anna mebusem Salimko na fa kwa apia sa fa mebusem mo do twa Yesu odi twa Yesu no unim de boye ye fense Salimko ana kwa ye akwawi mebusem akra babia mebusem be fa ka aba babia Salimko kono e mutwe papa to twa Yesu ni wia wa kwa no ma no 50 series 5 series 5 series 1 series 5 ana 50 me siu ka siu odere wose se tia na mama obi ni to YouTube na tia na mama obi da biasa tia de me kono na me bu so ka che se Salimko se sa di akore nim enti misra wada sika de mami ebi wo kono me nante ko ba bia me nante ko efie ko do fie am the 5 seasons that to bia na di enti tununu Salimko se what do you mean ana me busam to akade ni bi e to mpabo ni bi no fa na ho adwene no be se kuma se afranto bo ti wo twa Jesus ni gum wa ana Salimko friend ka tan say no obi aye twa Jesus na wo wate ho se wo kwa fa Jesus yi wo se tabi osisi no tinya dia wo betwa bi na Salimko chase epini no no se say okay me na me store me baaye e di say wo fi say woni mi ntwa bi mu dia ene Jesus ntwa bi ma sorry no enka wo twa bi mu a me achew no say what agire eni ba ko fotim so na de baaye a wo sisi me wo dum de mi nya bi me kwaya me de ene no ho tan don so de ayi me bu samu ya djuma won tware ka meba wonu so no me bu sam won tware ka za ade ba ko yi program say me bo mo ayete na me bo mo ayete ana camera to so ya ni me woni anu no makum kum za na inda so ni mutia e tu se di pa ne ya mu man ti no baba so no no so di bi di za no ye ko don kansa chale to ne so ni ya butu no mo se me de kama no tum na ko bo bo se me basura me so di bi bedi mo e no so di bi di wo mu e ti say in all no asama kwa pie ke ale ko se keka ayen ko se keka woni mi ya djuma na wo da wo ma ko mo de me na se ni pa no timi nyanyan sate ne ho na so basura o ba che no wo trawo I think I understand. What you watch out? Saturday before here and before and you're doing. Said, come on, yo. So no be a juma.
me no for them of fam so jam me masa no no jam kwa no jam yesi no jam at least o saka yes me si kanto ni botom me ni bibini na come dey say na wo fi me wa ni a won nya me hwe na se na ko pom no se me nya pray bi na se me ko yeya wo for me twum se taya no twum me twum se taya oh jam kill me the way I was do say no ka master kesi any papa for one puta ayasemo yeah sa papa no a kan wasemi papa no kan wasemi papa ai ai papa ai no gebetum that be there wadana ai that is sent to boys that sent to no one of them say me for me text him la na dem one for twa na dem fatu video yes one for twa short video wa to petrol pa me wa nya hwe nyana asema me kan ba de test ni koy me test ni koy ye wie na me gbe mi sika wa se me next star wo star be na wo ye na so kan se me next star dia me text ni so wa se me next star me text so next star na no for self abroad bitra afani ya me ni ntokwa wo chi tum oh asisie adwene wa na ewoye ni peg before ti wo ma se wa blow sha nti no bia semba na ode sa aya oni nyina ewura mo Ghana phone Ghana industry na ya wom no adwemboni achi wo bia ma oh bra sa ya wa no na chama wuntimi se ya bo no ya de to bia ba na kanso no mamla no face kan tuemu no ko bia kanso ma ayai matewda ya bia kanso ma me kwa che na ko yibia ato de ne me koya ya yisika ni nyina abro kwa kanso ya block wa kanso abro kwa kanso eh ni pa se ni pa ya odi be ni pa no na won so be nya so dobro no de diu kafra no de diu ka sa wo bi ko so a se ba bo na ko so ni twetwe nanti je sale ko je ayi engukutu a busem engukutu a na busem o man dinani papa na busem Ghana industry o man dinani papa wanya ai nanti wo so edindi ka so o ya abokro na se tabi so wo timi ka se kwa na ba bo no a ti bi wa nani nte fia oni mu won fa de interview tantani fa fi wo ko for interview tantani fa fi wo ka se ma na fe na wo de ba kwa be wo mo so fe wo nya butro ho sa de me maka che se me mpesa o fo ka konkran o go do no twa wie ya o se sa Africa bra o go ni tika na kwa no ai sabi anda tazi o ye dwuma free kan yo na bi bu so ko ye sabi te Ghana enye fe no wonye nipa ya metasi wonye nipa mo de enye da bia industry no mo mu sisi nipa da bia no mu sisi nipa mo de enye no bi de ensai bi se mabu se mo ni kama fonti wonye nipa ya woro wo ko ape usisu ye na e de no ye abutre wa ye dai wo nya hu sini adwuma wo ye nyina se ko ape sini adwuma ye apart from say wo ba bro na be say untimi nya stay bia biem hey wo ba bro wa say ko insani ba ba tana ka che woni nyansa woni mane de arrogant ahwo ya fo ne ka no Babylon things for no bi no Babylon for bi no Babylon things ana ko bi ye you are Babylons wo mu se bi so wo ko soro no a ni atwe san no ebi ni ko apia over kabi to over ze ade wo ko soro de atwe san no ebi ni ko apia Usman ha bibi Usman ha su Usman ha pa apa min ko menim e ya se nya de I'm feeling senior will see feeling. Ono to ya ni je mu no kan na ho ne ku. Na maso ya kuma ma obi na feeling so dia asem na se. Enti na wi ase abrabo na yen aso ne yema yen kwa ma ne ba sa na obi na masade obeye o ho no. Na o mi se nipa we cheap. Ndo so na ku me tese. Na se nka offer stable say senior woni yen nyina na me yen nyina offer. Na sebi e say ye cheap. Any cheap ni offer na yi nipa kodo no. That's how I'm generalizing it. You nipa subi. So what you say? Nipa kura ya lebi won so. Upon ya adwuma nyina nyame ada wo mode ya duru kakrai. Ehunu nipa ya brɛ ne ho ase. Ato nipa bi wo akiri ehunu se na ko de mu na metima bɛn no. E woni tirim. Na mesimi hia na nam ko ne to mi nu ya te sai wo ya ho hwehwɛ se ono kro ya ho hwehwɛ sa. Ba hu bibi ni age. Tinko hu ana afodu ase na agya na nka ne susu wo tirim na bam.
say una nche nkopra di o bibifo no menim se tuntum ne nya ye na aye sa o daki anybody wetim no tene ho amintene ma bi anybody wetim o avoid ho a o ya homaso Italians said daki abofo sa mo fra o avoid ho a o ya homaso o ka ben na o ya ho hyehye o za mo kasa mi no wuhia na wo mena hunu se opon bi odu bi a won sa bia wo so ya ho hyehye wo pese o chensa nya ni tipen so ne wa so ya homaso on word no ntina me ana word bi o me mete ase wa adwenam de akyiri me mpese me fa ne se ni nipa kan no da bi ti won tia se be ka se na se ni o kan se na cha da na o fe ka se because me hunu ni pasu ti ana me hu se de mi si kyiri bra ya su man no man ni obi ko ye twuma ma me bondi no mondi ye twuma wi o wase commerce ndo I said, come on, 5 million. Masan, when it's cost him 80 cities. The cocoa can say, in Mwadi and I'm a Cassandra. I'm saying, I do Mwadi and Bain a woman. Hey, it's a bosom for your Duma. No one trying to cut. That's what China want. There's 1 year. Come off once. So come off once, and what do you be? What will be? Oh, and more you. Oh, come off once. And I become a phone. And so we didn't go point me when you met. Maybe when you met. Mama busa unu blabre. Me busa unu blabre. Oh, say ne negotiate. On say ne me busa blabre. Oh, come on, let's go. Ayi industry no. E good say guo. E ya pass industry no. E guo. We be asem your card wa bring it. Agu. Eye. Yeah, mama read message kakra. Say ne when you see aye. Yes sir, obia wakaka bi na odi ni na beba abonten na nyame mrene mre pawate mesho wate asalibedia yeah ya be 15 million me say 15 million I'm controlling you. No control. No very control. No very yeah control. It's okay. Yeah, 15 million. All right, exit me. I'm 2 million. Shut up. I'm shut up. I shut up. To be somebody. Hey. So it's okay. Shut up, and you are still talking. Oh no, you are very low. What low? You are my low. Now you are low. You are low. Calm down. Yeah, man. Calm down. My control say. Yeah, man. Oh. Daniel, you see ya. Hey. Make sure what? You see ya. Yeah. Hey. Make us a chirawa winti. What fati ha make us a chirawa winti. Then I'll have me, sir. Who come on? It is a grand. I should be smart for us. Who be come what to jam? And you that one day to melons. Sir? The book in the baby one. Hey, it's okay. No, push for habitude. I say, because such a way, I'm coming. And SMP, but I have this one from Rati Majesty said, good work. I love you guys. We love you right back. Daniel say, hey, my brother offer. Papa Boss says, I would like to meet Offer when I come to Ghana. How can I get in touch? I'm going to make sure that you get Offer's number so that you collaborate. Probably you communicate with him. Why? Isaac Nimo say, hello, hi. Heavy Majesty said, this is Envy. Kwapia. George Akosisafu says, oh, Kwapia, why are you insulting me, Busem? Please, do you have a problem with him? Please forgive him. As someone says, Kwapio, forget. Pepe. Stephen Ajay says, me Busem, you no trial. Isaac says, I like you, Lumba. Heavy duty say, is that true, Kwapia? World talk of thumbs up, Lumba. This one, Enusa says, offer. I'm watching you guys from Thailand. Good job. I love your show, Diane. We love you for watching us. Thank you so much. God bless you. Edith Kofi says, good morning, my dear. Watching you live from Italy. Greetings to Offer and Ojam. Diane, I'm in love with you. Please call me after your show. I love you right back. I love you right back, okay? Okay. If we do, please, Bishop, Nanado. Because of the one, oh, what is wrong? I say, Bibia, funny star. I say, keep quiet. Keep quiet. I'm quiet.
I am controlling the show. Yeah, Matia. So I'm saying keep quiet. So keep quiet and let me go on. Okay, story is me. Okay. Please, Bishop, Nanado like it. Nanado like it. That's why he doesn't want to talk. Okay, I think Professor Kase Nanado. I don't want to go there. Let me skip it to the next one. If we do say, if we do please, Bishop Nanado. Okay, Frank Mojo says 500 to 600 will be okay. Rati Majusa say, hey, Ojam, I like you raw, fire. Abdullah says some of our leaders are gay. Do you have evidence? Anyway, Tom Paul said, Ojam, you talk too much. Anyway, Kwame Ayensu Daku says, in fact, Ojam is spoiling the beauty of the show. Ask him to watch his tongue up. This one is from Ojam, ha. This one say, yes, Madam Host, you do all control Ojam very well. Tom Paul says they have to control him. I really want to meet Ojam. If you don't want to, no be used to say. If you don't want to, no be used to say. And no, ma. Obi Friday, your man in your yard and Kabomba bedroom. A bablas is a toe. So any day. No control, no. I have this one from Daniel. Your boy says, 80. Is it Sefi? I'm watching you live from Dubai. 80. I didn't really get your name, so let me just keep the 80. Okay, thank you for watching us. I'm so grateful that you're watching us all the way from Dubai. I have this one from Proper Gabriel says, Ojam, tell the truth. Okay, Diane, good morning, my beautiful. Good morning. God bless you all. Isaac Jimfoso, good morning, Lumba. I'm watching you live from Germany. Nice program, my sister. I love you, Diane. I love you right back. Frank says that I like Ojam. Can I get his number? Good morning to you all. Ojam near fire. Sweetheart, Diane, I love you too much. And you, Bishop Lumba. I have this one from Nana Kwame. Says, of a Lumba, Kowani. Ojam, the fireman. Nana Kwame, Ojam is talking the truth. Make up my next story at the aba. Na, what you say, and same be brave. And ACC, we show business industry more. Utibia ede, utibia enyede. Na no ya beto dwa say janke ye nua kwakumen why ade wama eye funny face etimi ehu ne ire ene ne mano. Afede ye da sorry ya. Funny face father-in-law eye Vanessa papa. Warning change bi was abeto dia ma funny face no. Ye kwhwem oh daddy. Because Kamebano could grow about thing, never need near Bay and Quasha, some annoying in Amazon. Other way, Nipa, Quababa, we fear. Nini side any Dambrano, boy, no, yes, and a man Cotiana and Camentiano, because of the kind. Oh, none. Yeah, I come Shavu. Mona Munini, baby legacy, one day you can amount for Babacha Babica once a minute. Mudi ni muna mudi mumwadie wani sorry dia mamo ana mo time ntimo no muni pentimu nyi ni benchiri man ba be wunde aye ama ma kan fete se de ka kompo no chiasemi oni pani adue ko o kan we de me ka haya na o ka se de abrante de mo mpesa kat o kan this is the word you use say yempe o ka kire me say yempe obi kura be ka kire me say bia me na me da bi o hu odese na wo baba ntafo na wo ntimi nhwe wo ntimi no mo ntina what is money na wo so hu se bebu abo odese be de wa kuma papa ye wo Ghana hodo ntie nse ya de me moja ne beko akwaje ne nkwa sa ne ka so ntimi wo no yakwo me nsa ama na meboa eso abofu no wo so hu nyansa wa be pia dipam na so wa jimi ntu wo so pia dipam nti so hu nyansa o moja ko na tumi akoye de nkofo ntumi anya ama no me so hu nyansa ba tin say na dwene abafie go na dwene abafie na wo say abafie so o say o free baby o na o ba o ho straight na je wo so yi bia o ba baye o ba me ho so o ba busua ho sana waka wo yi wo so onani asomfa to wa press say obisa wa sekura say me papa like was wa show remorse as obi e wonu no ho uhunu say Kajenes no ordinary de be o sabe bi kunene mas wa bodam
Others, international women. Vanessa Crack as he see party, so Boka Cotton face or Bawana in one day. Angel FM Accra, and Ranum Koyana, or San Walkers see party. So between Nancy Few party, they say Yawana in one day. Say, in Sakrae, say, I am pa, or one pa. Well, no, I besess it. I say, well, no, I besess it. And do you know, baby, I could win. We ain't quite a simple Metiano. Now, home saying, wouldn't go on, so be an azo open you to meet one company. The news I didn't know because it's a bezo answer. And I'm a war. Sir, the time is making a video about this soon, could Jan and so soon, could be a sabred or who him into the Casa. But they are your pressure or no buy or no first party where I know woman or whom in the same city. In 20 mamma were ma. And I'm a bat and my tritino. You fucking see my face in the house. But that time now, I ain't legal. I ain't legal. No legal now, Wakalano. No, no. Uncolano cry or no cry or no, dear. Also, Obama only bow. Obusiano or mamma in chain. And I born Tom Papa Fee. Until your baby a free. No, anyway. What is it? None more under pressure now because Naman for because and the money in channel banner in channel Nama or Cossat to be. No, Saturday, no one to cover two or no one also. One to cover mano. I also need some. There be one to cover mano. You know, one to cover. There's a wedge minutes of can 7 years after their boss were zero. Under pressure, and you are not cover. And that is a Vanessa Papa Akasa. I love Rastafo. I love Rastafarians, trust me. Now, I never come and Rastafarian and say, Omo Kasevia now, Omo Yefum. That's how they are. So I love them. But you know, I said a member of us, so no, I'm call YouTube quickly. I send a YouTube for Ababe Women. And Katesimo say, good morning, Koowaa TV. And Katesimo back to watching you live from Dubai. And Katesimo say, I love Kumawood TV. And Katesimo Simon says, God bless you. Offer Kwame Akon says, good morning. I'm watching you from Libya. Thank you for watching us. Over. Ja Rasta for advice. Rasta man never die, but you. God bless you all. It's the last year. Yamisha Rasta man. Above me, some of my person. In fact, me do because omo ade ba ko omo amepe e yeburu nim so yeninia. Simple. Ade we ye course no. The funny face ehunu ne ntoto ye ya nka papa na abetia ba na atwena betena wale yase. Because Rasta man like this, na ne bate awotere onye oba no ho ade onkan wi awodo no no. Onse ne wodi nkomonko no obekire se wo frebusuam. Na ne oba wo anya wo dia, oba ne dia. Wodi asem na ne ye kwatwere kunkunu mu kura na funny face wa ye no wabo abusua ne koro no. Sa na tie, sa na Bible be ka chew. But this will be hunu oba no odo na onko fi nko hu abusua. Asem ni nie. Na abusua nyi akora ni tira de amamere kwa so se wiye pe afa de na mabaye honam baako. Nyame twere kunkunu no. Ekurasi amamere kwa so yemfanya adwuma di service hu oba no hye ne mfichie no no so ani die nti no so amfa respect amana wofo no atua be batawo ma wo abusua age watum na sa abaya na fomo na hunhunu nyansa nsa nkofie ngoka se beria mefom de ba do bia aduru di awale kwa na so ne wonti munka bi mame na sa agina edidi abusua na tema wabo ma bere omusu nti Rasta man ko yebu papa na hu ne sa no wa bin rof wato za no aduru obetimi atete aka abo ahaba bi mne ne obetimi aye no Funny face ne sabi obi na bo ne dam kran kana si betima agene tu hunu ase wa ukura no a ko so ohunu ne wo so ye ne onzo ose so ankoleti mistake e be se asibiem odi moto be fra sa wa kan bo mu di akekadura atwuma ma wa adwini nyina be ye oya wa huni ade ne de diga kra America ne to mire bia yanyi bibi ni bibi wo wiase odi ase nyame wo nye sabe tafrato kwasua so obebo nua akachi onipa se didua na ba fa haban sa yare Edam yare oti ase isi etim dia haban bi sa yare dia etimi ka haban bi wom to yare ma nipa okay etini pa mu ade ne yensu ade kakara pese de ma yitie we ha wo ye prempre we ha wo clean heart edete ne ba bi na obako yima ne se papa we ti se mi wa ma wo ba me kwase ndio ma wo ba e na wa be fa ba na bu me kwase a so oti asem na se ene me ba na tena awo ma mu miensa me nkan ohio na akura no momani aba no se ne awo ye na ekwase ebuo na obuni ntude asesa ne makọ brafie be ya amamere kwa so na won se hunu nyansa timi se aka se tia me a ufi se dia na me metumi ayo
na sabe ma anya hwe kra na me ka ho a dikedi ampobo na saase no onye bibi ana baby iti meka che funny faces wotie video ya o mane ha ne se rasta man na kan sada na emum onno nsem a wo kan ye no ohuna na mo eye se wotu because abusuan we se nka okura wura mu no na ade wodo ekobodo mu a papa we go your spiritual father gase wo sa don ne nase a we protect ba bia be ko bia una mfam ni ne hu mfam ni onu so betumi aye en sa de ne wo ye ntimi na oje nyame wotumi wo sa de bia dua nipa bi mu se nkente sa de a anka wo sofo keke umfrɛ spiritual father mfa wure nyina ngohye ni mu eye awurade na eye bo fa sofo ne so na eye ntina obu wo sofo no it is a sabe wase bi nso wo ho okura ne ma bi atise akyade atise na de adidie mana nko betuma protect o the message funny face omo na nimra na ho so because se na ni ama na ho so na abaya ne so agya no na ade ba ye so wo ko na omo de dam beto ne so dia eni aso ne sa awura ne moto fie ho on so omo koye nja bi haban mu no otena no o kanu ya miensan hini bob no de nintiri ne fra ne kokobo a no so de be so ade ba yo ene ne ba ne de ye ne so a wo de ye ne de ye ne forever and ever amen yeah Ojam, me fa show, ma minti. Uti. Bra fa show minti. Na ko kan yesi menye. Nya mo se bra fa show. Sinifo no. Stars fo no aka wo mo. Once ti wo mo de. Wo mo fo ba wo mo nya ne ho ade. Ode ne star no wan. Star. No waja no. Ma ko fa fro. Star. Ko don kanza. Ono ba wo tre. Wasa ko fa ba kwa kan ho. En na 4. Wanya ne ho ade. Waja no. 21st day one what tre wanya no wade so be no wade kojo so be no wade da bai kojo so be no wade oh da yan da bai wo dia bebiri yo mo ya wo ka se bubu dia eni pot ma ye no what ma da babro se se ofu se wo po ba no wura fie na so be wura o mo ya ho bo wade tumu da wie no wade tumu da wie tumu de na de be de mu de asa eni ya asa asiwo oh ba sade na siwo nyenu kwa tua ba udasa ya kokra o you ni say na mami was experience ayo udasa mami kai ayo udasa mami kai ade no asiwo se tre kwa tua emu dasa ayesito na yesito ewura ma kwa basa asisie kwasie buo na ga na start for there ebi mo start for one so na ebi mo yesu mo ebi mo sini gu tu o matu kwan afedo o maji abrochi awale atum na omo de omo fo mji mi nko abrochi ho na omo ko bu ma na na ba to ha sa kokoko ya ya na ya mo mamenka me ma won ka nya ho na ye wo nya ho ndia kwaku menu ko ni foto sta to ye de wade ana samdakus wari so no gra no nya so what you ta anu boy wo bi enu wa no hade me nse me nwale me nwale yo funa mbe wale okay funa mbe wadai me kwa se kwa me nwale biem dabi ko wale na dai so ya waju din ya o jam we town ha we waju din na me uni de ya oba wode na akoye atuniska me mo ska wale oh me france krep msika kwa na wo chen ayi tinazo wono so wanya na yire wade na yire eko tinazo na mi ya adwuma yo ayi manager mu ayi mu secretary mu na yire PM mu na wo ti wiase na se wo ya be di uncha be mfie petepe what ma ya na wade ko Nigeria ko Nigeria ade ti na wo ti wiase a na so so pro ba no wo nya ne ho ade ombe wo nya ne ho ade ombe eti papa ti kansa wo kai wo ti se o pen face wo pe wo se penazemo wo ya go ya rasta eti sa o ko ye bibi na se papa ni no ba dimu a fani anya bo badaka ujan kawaya ne nsaso ma awala ka ko anya fani face papa ni no dimu a bo badaka mo se o ba bi go kwantifia na ma se de pe na mo na koda na mo na ewo na mo no koda na mo de star wo mo sa no se ne papa o ge no se papa ne pa ni se wo mo na mo bu ma kwasia so bi no wa no nyese wo bu kwasa o nya no wo de o an so be sa ko kemka bo aba bo aba and I dey when no one hwe ya ya it me nyi senti bat anytime na wo ti so pe pa o nya no wo de e che no se ne ko wo sa ko fam pra wa kire
Sana footballers for it here. Footballers, Sana Mutia. Musubanye. Musubanye. What me whom was I? Alright. Sana, Babu said you're banning 1 year. Now you know 1 year we are. So banning your bonia. A bush of women could be among. Okay. Who will be a few knock for ma? We shall back with the finance and the play. And I'm a blammy plow. No for none. That's to be annoying. President is how nice. That is president is how. I'm by your Mohadi. Listen. Subata time of the woman. Subata time. I would say, what's that? The Diane first near your bound what you. First, near your bound what you buy. He doesn't move. He said, Mamma, now we move no that's what it. So, what did you tell them? The family calls. What the shop? What the shop? Family calls, but Mammy messages can cry. Oh, Jam, please take heart what it. We feel your Benjamin can show say, please, oh, Jam. Say, Ophelia, hi, how are you? Good morning to you. If what is a sweetheart, Diane, please, I need your number and Bishop's. If I sent you a message, okay. So just follow the pen number for Royal TV. So if please, I have sent you a message here. Just pick the message, go to Facebook and then DM me there. Okay. Yes, it's Akusia Jemfi Platin. So mama clean and Siko Nayin Komo Eho. Ramsey Noah says, Diane, you are classless. I'm really enjoying your program. Thank you. Some Paul says, is really the father-in-law? Is it really the father-in-law? Anyway, my main first story we enfemuna membra nafe no. Couple of messages that Abba so far no media babe to start my family calls and me so maybe me telephone lines na low TV no. Why? Na ye a Kumawood Institute for so no ebe train komo ochna dwume de bi e baso nti be di ho komo menum to enti after the Koowaa Show enti mamenka will say secret safo no one sem aba betudwa na ababa obi na de aba betudwa so evangelist or say na secret epese bio on any dance and woman rule na we play you could see for Ewa Barras. Ebrana Gloria Sesafute Bema Campo. Na me mete Ewa Barras. Okay. Gloria Sesafu ni mi papa paye. Parts. Oni me papa paye ya hwea bɔ mu mre bi etwa mu pen. Chele nanka. So ase. Na papa yi obi a me makɔ na office me ne na safu asem na okay. Me se so kreti safu asem na me ka me suro de beba. Eba me kyire mu. Na ya na ya say court of law say we need evidence a. Ya no asem ya pa. Nti me se me nante a wo se me fa recorder. Me fa pen ye channel record me da me one nas eno no wanya nyina so wanya dance die oya wo den papa se obeboa me ama me pia me wiase nyina ehu talent ame wa ejisi wayi me nenta mu srade ansa oi secret safo me na me ka kire wo ana mbusa nsa ni nyina so ne den o se actress na o ma be stars no o mu muade wan fa na chi anka fam a o pagya pe no ama ne ho so oh wo se tena ha o se me hwira ha enko ha o se ho na me ba no enti ono de on fa wachi nkan fam a no way. Can you imagine say MP sabre no actress obu bo wo mudini say omo nyina ye bi ansa na o ma bedu sam pempenso no enya asem ketwa so ati ase me trase din na me say wo se de yen o so de akwade ho ye ben asem na ye kan oh it was I think 2008 or 2000 yeah 2008 ache it was a very long time sabre me ye biara papa we say no ompene da and am say sa enya fa ho fa na me obi I don't easily give up sabre na opera square ukotu movie a wana omutu movie ya ade afia ma chini ankasa obi a mawofo nim say me sua de no me team producers so just to begin oh there be enya so creative fu enya ono ho na try but ono no wage din pa ono na me body di obi a be hu so ono ni asemesi ni ono no share me say I don't know there was this restaurant in front of Ewa Barras. I think it was Chicken Inn or something. I want to on share because I was living inside the Barras. My uncle was a soldier by then. I was a non-resident. You understand? So I have to live with my uncle for a while before. So what is here? Na papa be shia me wo nya kwanya tu ka ba be shia me wo one me bon komo so o metimi aboa wo me hu se nkomodi a me ni wudi wo betimi aye adwuma ne pa na mom se metimi amwa kwanya e wo se wo ma me hu adejansa MP me say sa asam a me kan enya nkola asem
This man never gave me the opportunity. I had no choice than to let it go. Bro, you only say me nyadi and so motete. Obi di message aba. I say Samuel Kokujumo, lecture of Duncan nursing training. I say I'm watching you live this morning on Kumawood TV. I like the way Ujam is feeling this morning. He is speaking from his personal life experience. Okay, in the lecture we see what you da. And then the Ujam's baby Abahasi or say please Ujam speak your mind and be free. I love you. Mama ya kwadia na kakra make nyina ne se ababa yi oyaye oshini se okota krade fo kasemu a omeka se oyi koshini bi mete na mbu ofuna mfisi yi matam se wasi mi twa ntro yo obeye tro fo kakra what ya sem na se die enti na mama ka se asem mama sa me pe bibi ye ne me da me pe bibi na asole de mukura na yenya me fie e wo ho what ya sem na se ube ye leader ene ma bi wo ho a ye normal but tu na ye tufu se ni kwan se yes a dadi o osofo no ofure kurase oba papa wo hunu bi sa ada ugeti ase me kansa nchese ma papa ni akurase o na ho kire nti no ntimi nto atade pakura nhwede ye ne so no hu so oba we wo ye papa na sa ba ma na famu anu o wale wo hontem obeduru kuroma na nyame hira no obe ye sofo ne dom ye nipa mako 1000 abrochirefo ye 55 150 de wo na de o skin ahodo ne nam aso dem ho obewura o members na man ye 700 mema ye 300 na ma wodo 700 different kind of a ma na say okote say sofo for baba kwa nkatua kunkun ntesa ba ye asusu kan because eye wo ebi anka be paten wo ti asem na ade na efe be 700 na nam na ni so ye nipa ansa na honhom na baba ye badwuma niam bi o a yade but ye ntinga ma ye nuanom no wo ti asem na afa ba sa ye prompt ni pansa sa firi sa akwan no bo ne kokko na mane ye sa ne wa ye ne bi nsida na wo kura anka ba ya aborosa na no me connecting training bi du nkwa wona bi ko ye program ma omo na mu say school fo bi di lecture bi ho nkomo konkonsa say o mo hu say lecture na fam pran ba akopɛ wo ti asem na say mi di program ni di mi di what 3 days say student na wo kan me ko na manya ne sa adamfo me wo ho no ne me te kwa na bishop me yiri bi ba ma penalty o me pese oba na aka bi ni mo nya mo beti ase na again ne ba again wo form 1 again ko ya was mba ha again betu no wo form 2 ni asa fresh again no form 2 ne be tia bishop na mtuo di na mitie if you say me free wa ba no de mama ensa na aba be kire me so wo form 1 ni ba ko form 2 ni ba ko form 3 ni ba ko na mbusa no one question pese wo lecture na ono na bobra ko school akese nyina wi a wo kira de wa wale o mpran ba ko pe o ka ho asem na me busa wo na wo be school na ono na kire wa de untimi ntoma ahuni adi school fees fido ma me won o mpran ya tindi da atro be lecture na mpran be zei o nsema ya na ni paka afi what wodi no ha manim di unya menya iska no wo mpran ya tre no abo ne bro betima to ama obi adi ne fa ba ko pe na eye issue ma wo di ho atro wo ka ho nsem ne ho ye wahi wo akoma mu nyame wo ntua wo ka nti mesra me wo fa ase ponsa asem si a yem to ye bo ase ababa yi ka wase ngofo bebere na kan ye we na agidi which is ni dini na ye wahi na abese o se ni dia senganya sa ade abusa wo omo kan so ebinya akwan na wo da ga ne pa we nkwa de me anam dem life to wo mra mebo me midua so wura industry no na so ka so ope movie no when share obi bia ne ho ofete say director we na o fresh man kokko bi mo friend say otwa movie na ope odo ne nan semba some ofori when share obi bia wa kono te say sa type no afole man ne dada are ne no de oba meka onza masu ba bia wo mo so ne opa ne de onu ko hunu no odi wie de a wo so wa wanim ye ni hu a wan ti ase no de wu mo mu be tie say wo yo ba eno na ya metai wo ma ho ofalumba de oyoluma ne se ase menyada no de anya me be ka me hu say me precious but omo a bi de sabe asamo aho ye me fe on de me ne da ye de ene on meka wa mo yare obekata ne ofa be ka from me yam faton bi nti ene sam ofoli me ofa se o tie me hese no me be le me kire o man wo no they understand me de yes ade what you asem na say jibi no me mpe enye but so what ma for victim wo mu dia enye ne wa mpre ne de so ne mebu nani mu ase what you asem na say da wo ke wo se me ma me ho kwa ma yi ne me dai bo no kura so wa mo ame ene papa so ma si so de me ko no ka so ne me beda no ma mpre ede won so wajimi ba ko ye ni watam na ne ye mistake so ye ntu o mosofo ba ne awukodi ye de wakata so ne wanya ni zeze ne so gesafo ono ne abam na be ye
Kumawood sini Mrs. Kumawood sini fuo nyina panyini etu wo say na de wanya de bere bi a eso wa akra wa ka hyem say ono na wodi anipa nyina be hu no eje na wo be say didi me no ka say so sini fuo ni bi na ayo papa na wo ye omoyi ani afra ba ya no na nda no ka so wo ni secret waka di bono waka yanko odi azam na edi aba so enyefe na so ge fa safo ne so ni ameka che ne se wiase se nyame dom ade na wo so de bo afofra men dietia na ekura wo ne so emfa sabe dietia nkofo anim so odi azam na se nyame na ama talent se director ama usika wadi nkan e no de talent eja obi no se bo na ma ade ni mpie eya nipa kronti no de sa talent ne ma men ko preso ne be dance no aya ma sa ajimi no musu nyai opo ba ase ne penacha okay kaje ni fa za ma me adwuma na ba me de me hu me do nya adwuma ni nti na me ba be do wo edi se obeti ase on ti ase me do ba ye ne a oba ye na emu wo pe na me pe wo o ti ase afan wan ti ase ne ye nya ase ye nyina jimi ni adwene sa anya me kya ade a ye the strategy be say ye didi ade ne ho e say be say wo hu say the ade time e pe di obi oda me ma 1 minute yen ko me pray na me be fa me calls yeah aso girl ne kan to do efini yeah yes obekan aya da na wan omo ya so mo bone da wan ka fe na obekan sister bi wo o de ne be ko school o ko do school mo no na teacher ni ka say se o be for ne ba ni school a che on ne da o ma ne ba be fie e ya na nye na say no de yense mu na be fa me school bi nya sana sini for so empanifo ne director sino mu ni sa wo mu nyina na ye gai ala kina takuraka ave kola here in fact. Hello, good morning. Hello, good morning. Hello, good morning. Good morning. Made up for my meet you. Mpasho wo so dada. Mpasho wo so dada kasa. Good morning, because of free UK. And then the first time I call it funeral. Program we are about it. I'm a promotion in crime in Yabuya. In this way, I'm a member. That's a cut. Kumawood. You need to have a better right with you. If you did dear Kumawood for dear access in a take you. So, I'm going to go film about for the Amaka for my TV. We also take you down. 6 years ago, I'm going to upload you. Still, no. Our time, giving me more. The Amaka became more time in there. It's before I said, I'm going to me, I'm going to some telephone or more access on Amaka said, Yamabu, in Kabuma by Mr. Meda, Amen. Hello, good morning. Hello, good morning. Hello, good morning. Hi, in fact, we didn't baby offer me free. Hello. But you're so unkind too. Hello. Good morning. Meto on Kampa, good morning, Yintiu. Hello, good morning. Hello, good morning. Hello. Anyway, oh my, make us a ratty majesty jump. Hello, good morning. Hello. Good morning. Hello. Good morning. Good morning. But your mammy say why? Gabi. Hello, good morning, Mama. But your casamity. Your mom. But I will prefer a bookman. Hello. But your casamity can talk, please. Go on. Let me listen to you. Yo, Yati. You remember why? Okay. Hello, good morning, my dear. Yeah, hi, good morning. Yes, morning. But your mommy say baby after me free. Hello. But your meto on campa, let's go. Thank you. Yeah, one picture. Your family, assuming or secondly. The Botswana,
program na meeting on for financial the Kenya some drama in Yaji Hopa. Okay. The fair. Nyame come. Na omoma. Okay. Na the omoma yansa go to your mama. Yeah. All right. Okay. Yeah, that's it, baby. Okay. I think say Memphis last caller. Hello, good morning. Hello. Good morning. Papa. What is saying? Nyame adom na oswe. Okay. Nana yintio. Papa. I want to be a gadget. You want to see more. Sometimes when you never know come out and go to the gym, and you get a couple of so much out. Go to my papa. Now, and somewhere, no one yet to get. No, not that. We did the from unpaid dinner. The best thing, so you know. Now, what you will be back. No one sure who you. No one not to do with one. For 20 years, one. That they know working. The day you go on, but I go on first year. Only to make the what, yeah, one can what do you know? What all can you know? You have also. If you have a make a tell or tissue, can you know tissue? You have to come, but as a mama, not keep him up. No, oh, yeah, I can forward this. You never see that what will you? The best friend. Sorry. Hello, good morning. Last call, I'm Rana Yenko. Kumawood Institute for Vegetarian. Hello, good morning. Hello, good morning, my dear. What am I mean to you? Okay, meet you out. Meet yourself. Yeah, Papa in Australia. Okay, Papa. Okay. Come am I to me and some provide me show with them. That's the Papa. Thank you. Contribution on my day, especially the comment about Dallas and all kinds of example. I like, comment now if I make here. I said, a man, yeah, you must buy. I said, when you're very young, Papa. Like, oh, yeah, over the time I do over the time I need, well, into the man of the only job to say victims. You know, the of that's me, the bill of what comes out in the chair now, it's the crowd on here. Because already the job will be on the car. Why, could be the market. I've been in some of the money. You know, and how much is that in the year, especially if you are making the money, the money is free. Okay. When they are coming, thank you so much for calling us, Paco. I think that mean Paco be a beam now. Mammy Murphy, how quickly now making coming to this Kakrana, and wrap it up, Nene, a Kumawood Training Institute for. And sorry, Jumediana. So I have this one from Rati Majus. I say, oh, Jam, please, this is your topic. Socrates is dead today. And so I said, I'm finding it, babe. Please, thanks, please. Is it your Facebook? Yes, if you're right, that's my Facebook name. I have this one from Michael Dakuse from the Horses Own Mad. Producers and directors gather here and remove my Tom Post offer time of the Grace, anyway. Some people came back to say they should actually stop that in the industry. A whole lot of messages and Abana ye brain or assent ye kwan. Diana Atiso or your phone repeller, also phone who's a near pie or the two screen on where you actually Mati. Yatiso Yamisha, the answer or the Banoa Yatiso.
child for Mushina, discard to brother Quacher, and I have a young for about D4. Okay, I took more boy to my own about down for. Now, I feel Mr. Yabu, you wrote in the finance, so nice one. Nita would Jumura see you or her in Jason Concomano. Now, watch out on any work and not very much every day. Okay, Jason Concomano goes to my hand and I will see some bra and Janko. Bra, Yako, Bra, Yako. I'm so unsure. And see, Bra say, Nadia, what Toro to Nadia or better because Uncle for she needed too much. Canacran, Yaponso. I don't have a catch. My one can be, but I'm not your topic, but they know, and yes, she. Oh, jam. When you send me door style, baby. I don't remember so, Ghana one kind of cry. Because I stick, sir. To remember some my own. Straightforward. Fabaku name. Ghana Supine, Ghana Supine, and yet. Okay. Ghana is Supine, dear, not in chair home, right? Now, your name, Kumawood is for, and the rapper upstairs. Adi, honey, I never surprise you. Edusa herbal mixture, any Edusa herbal capsules, and no who dreaded there. You could debrail. Who said that will complain with Sissini Koowaa, Epe Ajiwakade, Edusa herbal mixture, any Edusa herbal capsules, and no who drank a sepan and neck. You could debrail. William, a yama money mema, Edusa herbal mixture, any Edusa herbal capsules, and your Koowaa Sissiyari drink a sepa. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Miss Rotsnasi. Na men serve. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Emma memme jina brand. Na yemme. Ah. Na Edusa ya wase se me brabo we. Sweetie, me come on mama adwamwa. Hey. What does ye aye juma? It's a living testimony. Kone kwa Judy. What can keep Sorry. Obie Timinumbi. I just attend for one woman for down for any the onion fear do me. FDA. I should share sa a dready and cat to him. Ajia to Musa a ye. Kumawood TV. Amansane. Yena yedimu. Adi. Honey, I never surprise you. Edusa herbal mixture, any Edusa herbal capsules, and no who dreaded there. You could debrail. Who said that will complain with Sissini Koowaa, Epe Ajiwakade, Edusa herbal. Job training. Kumawood Training Institute and Sanujuma Ayimfie. Ya sanso ababio. Yes, afi Kumawood Training Institute for say. Yebema Ghana ni bia, ohwe bia. Enya Sanujuma aye. Eno ntino bosumi mo. Ne da etoso aduonu ensia. Eye 26 February ya. Yede eda ba ko pe na AC ho. Ni achechero sa niema ya edidi soyi. Car and motor tracking device. Eno no eye senia wonso betimi ade machine bi ahye wo car ana moto mu na se eyira mpo a watimi ehun ba bi aka no ewo yedi kan akire mo se na esi 3D epoxy se ye kire 5D epoxy ano so ayade a se wo ye no wo dem ana se wo ye no ofie a eti shren aba ne ye se ase de wa sokane akora de atomu no fe ye besa so akire new biofield digester yedi kan akire mo sa old one no ba we eye no foforo kra ana ye de aba ye ba be kire organic weedicide nso ye be kire ye nuan makuafo no bra na ye kire se na esi eye no na wo di gu kokko ase ana no bae na se na timi adonwura ni nyina snail farming bra na ye kire se na esi ye nwa se de enwa boa ye den pa eno nti uba mo besua se na esi ye nwa emretie bi mu obetima ye nwa amenwa anyini bebre na waton na wo so de anya usika mushroom
farming ɛno no ɛyɛ sɛnea yɛsi dua mmire ɛwɔ yɛ fie yɛ garden mu anaasɛ afuo mu ɛma no nyini from kama na wo nso timi tɔn ɛde nya wo sika bebree yɛbɛkyerɛ wo soap making sɛnea yɛsi ɛyɛ samina na yɛde yɛ adeɛ wɔ fie ɛne baabi a yɛbɛkyerɛ wo sɛnea yɛsi ɛyɛ washing powder ɛno so bra na yɛkyerɛ wo kama paa yɛbɛsa nso akyerɛ wo abɛɛfo kwan so koraa yɛsi di yɛne ankasa yɛnwura a yɛyɛ no ofie ɛde yɛ gas ɛma no so gya kama wabra wonkɔtɔ gas wɔ baabi a yɛkyerɛ wo sɛnea yɛsi ɛyɛ gas ɛne ne cylinder yɛwɔ bibi nso te sɛ banana shower gel bra ne yɛkyerɛ wo sɛnea yɛsi ɛde kwadu ɛyɛ shower gel kama paa yɛbɛsa nso akyerɛ wo fruit ice cream bra na yɛkyerɛ wo sɛnea yɛsi ɛyɛ brown sugar a wode bɛyɛ wo nneɛma bebree atɔn asɛ nyɛ sika detol yɛbɛsa nso akyerɛ wo sɛnea yɛsi ɛyɛ detol ɛna afei nso yɛbɛkyerɛ wo sɛnea yɛsi ɛyɛ milk powder bra ne yɛkyerɛ wo tomato paste yɛ na gyae deɛ wototɔ no abɔntene bebree na ɛno nso san de yareɛ ɛbrɛ wo no ɛnneɛma a yɛbɛkyerɛ wei nyinaa ɛyɛ natural nneɛma yɛne ayɛ ho nneɛma yɛ a ɛne yɛde ɛkyerɛkyerɛ wo sɛnea ɛbɛyɛ a wonkɔtɔ na wommɔ ka bebree wobɛtumi nso asan de ayɛ w'adwuma na wɔsan nya mfasoɔ nso bebree yɛkyerɛ nneɛma maako 15 yɛde ɛda baako pɛ ɛbɛkyerɛ wo simple koraa ɛma no nya wo nwanwa sɛ yɛde da baako ɛkyerɛ wo saa nneɛma wei nyinaa mepatwɔ ɔma aba Kumawood training ni bi no ɛbɛdi ho adanse akyerɛ wo sɛ hwɛ yɛtumi de ɛda baako esua sansa no dwuma wei nyinaa ɛno nti ɛma no nya wo nwanwa koraa saa nneɛma wei nyinaa no yɛsi tua ɛyɛ 250 Ghana cedis pɛ kane sika no 2.5 tua saa sika kumai nneɛmfa nkyerɛ saa nneɛma wei nyinaa nefa kɔbɔ bra na ɛmmoa ɛntrase nka sɛ menya adwuma nyɛ sɛ bosia kɔbɔ bosia sɛ loan kura kɔkɔgye nefa bra na besua sansa no dwuma wei mekae wo sɛ ɛda a yɛde yɛ saa dwuma de yi ɛyɛ efiada 26 February ɛyɛ Friday bosomi mienu yi ne da ɛtɔ so aduonu nsia enti srɛ kwan wɔ adwuma mu na srɛ kwan ɛwɔ boss hɔ na bɔ mmɔden asɛ saa da kopɛ wei deɛ wode bɛba besua na aboa wo yɛyɛ saa dwuma de wei nyinaa ɛwɔ Kumasi Cultural Center Kwahyadan Hall ɛhɔ ɛna yɛdi saa dwuma yi ɛno to baabi a wofiri baabi a mepatwɔ bra besi Kumasi wosi Kumasi a wosi wo pɛ kagyetia wosi kagyetia pɛ busa obia sɛ ɛhefa na Cultural Center wɔ obia bɛkyerɛ wo simple koraa fa number na ɛda screen so no ne yɛmfa register wo sɛsi a ɛyɛ 02442940 yɛtwe ho aba na mema munya ne nte sɛ ɛnɛ yɛ ne Kumawood Training Institute for ebetwetwe nkomo. I hope so 2 days ago they were here and then we talked a lot about more enoma bebre amode egu akwan mu sene beya yenoma yeni nsa no dwuma no ebetime nya nsa no dwuma aye ene nso omo aba isanse dwumedie no ebekọ so eye ochna nkwa na eya na mpanifo se ka kumya na agine kwakwanum enti papa na nkasa bepiemi ye lecturer yade nyina yen papa yen kunu wabeka yen sei e mana kwaba na ene nso no wode ya fankyeremu kakra na wonso a opese ukosua bi no onkwan be faswa wo be ko baba ma chen ya eburu boko de otumfo onyankopon ado me jumade no be ko so ochna wadaro ma wo be chechemu kakra ai sade Kumawood TV ya Canada no akere Kumaseman asanteman ne Ghana man nyina ayebo ho dawu Erade adom a channel program na ekoso awo Kumasi Cultural Center Kwahyadan Hall Kwahyadan Hall Kwahyadan Hall nyeza aja omo obi krom brofo ndi Kwahyadan Hall ne bekoso enti ekoso abo adofo no monkaye so nipa bia o warehwemu pese oba na ye che na dwuma no omra na Kumawood atete nkrofo a obo ye ho ka a enya samketo a ye pese kyere nipa nsa no adwuma a obetimi dia bɔ ne bra enya wani de dika ya kyera na kyera de ne de yade a ekonanim panti ya kyera nko a na ekoso ewo Kumasi Cultural Center programs a ebekoso no mepese obebo bi din fi se obi ho a ene ye de dikan ene bi kra o hweye onte ho hwe enti no edien ena mo be kyerɛ wo ai de ye be kyerɛ no bi de kase wo mba ko pa ye on se wasi udan wasi ufi awie wosiesie udam kwaye faswa eye ceiling kwaye faswa eye floor wall no ye ma ne ye fefefe na ye wo ba ko bi edi ka be kyerɛ wo mo na enne no ye sa kwaye nim na ye wo 3D je ye sa kwa 5D na 5D ne de enya be kyerɛ wa na wo huni ya se yedum edem ho kanea kra yedum e ma light of kra na wo dem ho no eso kanea okay ti na me bon krofo edi ka kyerɛ wo mo 3D no
a wo makosua a omo de bobla ne so mo sa mesua we nka ho na 5D ne de yade a ekonanim pa o mesua nka ho na ye ho ba konso te se tomato paste eno na ye ka kire choba fo restaurant fo ne wona esinkunuane akese okomakura ase a nkunuane ahodo a ekoso anya samkotoa omla mesua na omo hunu sade ye de ye ne aye tomato sia wo de be ti tomato sa won koto bo dwam biu e ba sa ma wodwadie no time ye son kokura e be ko nanim ti enwuma ne do so bebre ye pese kire nyame adoma ye kire e na ye wo ba konso so a efie toilet ya amanfo be ye bebre e na ye sa ko ye nim kan ye de ba Kumasi o ye ne de ba Ghana men kan sa Kumawood TV ye ne de sa adwuma sua ya nkofo beble ehuni ya omode bobla o mabla bosi o ye ne de ba ye fie nwotwe enti toilet na aba na nkofo ye bi wo fie nkofo de bobla no ya sa ko ye nim bio ti ye bo hu da wura kire wona ye bie ni sai omo sa besua nka ho de edi ka be kire wo no na o de anwea ensuo cement blocks na be ye na ya sa de foforo aba ensuo nka ho blocks nka ho won fa anwea won fa yon rosu bia na enso benya so da tuofie ho enya sam keto akura na ba konso kwaye faso a ye be kire wo se de yesi eye enwa wo fie afi baako enwa baako bia wo se woto mako 1000 enwa baako obeto mako 1000 na se wutimi eye enwa na se enwa baako to 1000 emawa ebeduru be bosomi na bosomi nsia na nwa no wanyina wutimi ton no mama na se wo ma mako 100 eye dwetre kase wutimi de university hwa anwuma bebre enti ne nyina ye be kire na brown sugar na ye ka ho ase be sa kire a doctor fo no ka se white sugar ne de ye kama o mo ntimi nka se ye nkotu na emom no Ghana fo ya sa ko yanimu a ye be kire brown sugar kwa fa so be hu ne ye enti Kumawood ye ko yanim because o mo de sika na abo ye ho ka na ye ko sua sa na ema no a ye pese kire Ghana man enya ne ye de ba ye enti brown sugar no man time no blow no so if you wuti ma soli awo mu nese oni brown sugar ye na wankasa ena Roberts ebu e stores na wakọ hu ne ye na wakọ ye bi na wodi agu sa Roberts yi mu na wankasa do lebu ato ho se me fa se me de fa ye bi yojai ena ma cho fa ye bi yoja e de ben de be company na se limited na se de ben de be mama menya sika nwie na niam Kumawood am ya sa sua nya nya na bitim bodi hu ye sua niam bebrebe ya edana ye kires e kyanko an anya wo kire wo kyanko an e bia na wo enche dade so ya domase pachitre de entoma hen ye le so baba so santa so kan de ko we nam de dwira bakota mele gwana wasa manfi enkura hodo so e na wote yenka faka enko ba bia wo so ba Kumasi ka jetia mama ye ba ko po enye mienu wudu Kumasi ka jetia wo so wo ko cultural santa hey wo mo eton nsuo wo mo eton abelewos wo mo eton de wo be kire onya bedu ho no ma wo se wo ye say kwashi hadan ho wo de bla ho omra no Kumawood TV ye ba na kese bo ho Mr security man ne say ahefa na Kumawood do mo ye training no ya gidin ngofo ne ye security man udu ho na wono aka be so ansade obedu ne yankura be t-shirt je gina ho no ma akono keke bra na ye nkyem nsa no nyuma kane na ne ye de mfie nso enne sua adwuma mfie miensa mfie nan enne ye de dakrope ye don hwe de be nsia kire wonwuma nko adunum mama anje bia na munum de obetumi da bobla eti wo hwe man tam wo kwa ye faso ye mire na so ni mire ya na wa ye mire wo enne mire no kane na ne ye kodutu sase ne mpempena makura ase mire bi wo tu ne so wonum nyom to mire ne mfedodo wo bo nyom mpempena na mpempena mire ne fi na wutu wotimi akoton na de ye se wo fie wo dem wo man tam wo blo no so wo garden ketuwa no ba bia wo tren wa ne sie no pagya tren wa ne kokosi anim ho valanda mu ho na dua mire wo ho na fa bobla enu ana madam obi be so betia bia skasen na ye beje no me breni mama obi be so besua bia obi be ka se nwuma dunum de 70 ntua ho ka ye 2.5 okay 250 Ghana cedi na anwase na wo mu se wo ba bi na wo ba bia na no pa no wo kya no pa no wo be duru ho no mo a bia na time no because e mo no mo twani ahwe dwuma gina se wo de anwumre ne Kumawood se wo de faka na frɛ number na twa bu screen so no wo de faka na bia be si Kumasi na frɛ baabi a obedema baabi ada ade akyi a e be hwe kama na yen ka se send ska bi asafa bele yen enne no nema bi adoso send ma message na adoso wo ba wo sika no 2.5 kuta wadwuma ni na watua na wasua na ya sa so amount handout enu akyi ne do be sa ato ya platform so
dia won tia se bia de bo okra ba ya ma wo besua bio platform na so ne a kyerɛ wo okay ne nyina ye behwɛ sɛ ye bedi sɛ adwuma no ɛna covid-19 no so mpanimfo de nyama gu akwam pa nya sam keto akora enti wo ba bo ho ban wo de ana sɛ fa max okay fa max na fa hyɛ ya ka bia mpanimfo ye ho adwuma nice one sir no baby say time be because so ya no pa ana say enyumre pese wo sisu bi mama mama nyankopɔn bo a wo kyena anopa no anopa no nwɔtwe na ebekoso ye be ya emo no me yansa ne de na enwuma du no mu ne de ye tema kyerɛ ni nyina o be bisa se enwuma du mu de abedo so nti me nkyerɛ mama e de se de me kyerɛ se de si abekwan se de me kyerɛ se de si akato ankwa ye kontomine nkwa wo babunabunu se me kyerɛ abunabunu ya wo ni se bedu metimi akyerɛ wo ye sa enwuma ni nyina ate ti wo de wo de yansa beba sa me da se so bai me da se e for ye de dwumade ne AC ha fa o kyena anopa ne benche a wo de sim na bra ne se ne be o kyena no mo start nyawo because anopa no o twena na kyese dwumade no ono me ede ahye so e Kumasi Cultural Center e kwahye Aidan Hall e ho na dwumade e be because if you have 250 Ghana cedi only bana be register na ensure bio say bio digest those biogas so banana pastries ahodo cake ye detergents ahodo nyina no ye be choni nyina within like 1 hour 2 hours and then you're done when you want sanu ejuma now so etimi aboa ama wo dada sitting among so no I very beautiful edemo me did Diane thank you for watching ochina ye beba aboa for so yasne yenda o mo say e design about center 4 nyame enshamo said no mo so yasne me edumede edebro CJ Fashion so Kumasi Amekom thank you for clothing me every single day of course Manak Beauty Parlor thank you so much Lydia Cosmetics Kumasi City Mall thank you for your products especially my lip God bless you all. Kobe Frank me camera, me PM uchino so Loretta any oge MCR. Executive producer Samuel Darkus, Sam Darkus, God bless you boss. And our producer AJ Hipsy, thank you as well. Mapo ye ko share me sweet 106.1 I'm for sweet power made morning and famral. Bye. Job training Kumawood Training Institute and Sanujuma Ayimfie ya sanso ababio yes afi Kumawood Training Institute for say yebema Ghana ni bia ohweyen bia enya ensanujuma aye eno ntino bosumi mo ne da etoso aduonu ensia eye 26 February ya de eda ba ko pe na AC ho ne akyerekyerew saa nema ya edidi soyi car and motor tracking device eno no eye senia wonso betimi ade machine bi ahye wo car ana moto mu na se eyira mpo a watimi ehu ba bi aka no ewo yedi kan akire mo se na esi 3D epoxy se ye kire wo 5D epoxy ano so ayade a se wo ye no wo dem ana se wo ye no ofie a eti hren aba ne ye se ase de wa sokane akora de atomu no fe ye besa so akire wo new biofield digester yedi kan akire mo sa old one no ba we eye no foforo kra ana ye de aba ye ba be kire wo organic weedicide nso ye be kire wo ye nuan makuafo no bra na ye kire wo se na esi eye no na wo di gu kokko ase ana no bae na se a na timi adonwura ni nyina snail farming bra na ye kire wo se na esi yen